Ewana ni neza ngiye nsigaye nibera i Musanze wallahi. Uzaze nguhe ibirayi. Nanjye uzaze nguhe inkoko. Ninzi Kanombe mu Busanza nzakureba. Azi ko nabaye mu Busanza man. Ngomba kwimuka. Umusizi bana ariko abantu batampinge kabisa. Wancuhurije umuntu wabaye mu Busanza. Nacuhurije umuntu wabaye mu Busanza. Wow, umusizi ashaka gutsinda goro. Umusizi uri gukora neza. Erega yaraye agiye kwitaba telefone. Diaspora yakubise. Musi diaspora. Diaspora ameniyemo amafaranga mureke mbaye. Ariko se umusi. Oui. Umusizi. Oui. Bakubwiye ibyatubayeho ko uri wa muntu uko yagarutse. Hoya. Umugwane. Yavuze ngo iki? Yagarutse wa muntu, yagarutse Patrick. Aramumanura. Arongera ajya mu bishanga. Ajya mu bishanga arangije aradutuka. Ndamuzamura. Akigera kuri pano arongera aradutuka. Turamumanura. Arangije ngoma muri kwirata kuri account zitari izanyu. Ngo ibiki n'ibiki maze tukivugira kuri pano ati discipline abantu banje discipline turange. Ubwo se mwe murayigi. Wow, Mr. Axel urakoze cyane. Mva nyamuneka mureke no gol twitsinde dorira noroshye ni uturoza gusa. Muntu bita Berati hey umuhoza. Nzamurira Bera. Oya nagira ikintu abanza akore hano. Bera ni umuhanzi muzamura. Aya nawe. Ariko umva umusi. Zamura umwana njye nkubwira abastar. Umusizi. Haje undi muntu wa gakondo w'umuntu. Ukimara kugenda haje undi muniga. Haje undi muntu ufite gitari ye nawe yarakaye. Witwa nde? Hariho na kabiri. Saliyuti Mr. Kumbaya. Ashobora kuhababarira ugende gake. Mr. Kumbaya nawe yabona hanyereye. Nabateye yambu kabisa nabateye yambu. Bakwikirije abacuranzi turabakunda muturirimbire. Ukora kwiriya goro. Bana mubi cyane. Yikoreho. Mr. Kumbaya. Araje abaririmbire. Wow. Take. Bana vuba. Ariko nuzari hehe. Red Bruce. Atagusanga wambaye ubusa. Umugwaneza namusuhuje. Nakwikirije cyane ariko nyamuneka twibukiriye goro.